Klaseng impormasyon, totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, katugan na swak sa kada henerasyon. Kompletos Ricardos, mayo ka ng hahanapon. Broadcasting live from PBN Center. Ini ang OKFM Naga. Member KBP. 31, makagi po ang alas 10. Hep, hep, hep! Time out muna mga kabarkada! Tune in kita sa programang Chillax and Enjoy na Abregana pa! Alcalde sa Kusina! Kaibahan ang sa indong paborito, uunpa kay do! Bert de los Martires! Alcalde sa Kusina! The best sound trip, urulay food trip! Chika Toramax! Asin iba pa! Alcalde sa Kusina! Kompletos recados! Kaya... let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alcalde sa Kusina. Dance, dance on, little girl, in the arms of someone new. As you dance, as you twirl, my heart it dances with you. Dance, dance on, little girl. Tell me what I've done wrong. Why should he hold you tight while they're playing our song? Oh, I am watching you. Oh, it cannot be. While I am watching you, I'm wishing it were me. Dance, dance on, little girl. Tell me why did we part? Dance, dance on, little girl. Dance out of my heart. Oh, I am watching you. Oh, it cannot be. While I am watching you, I'm wishing, I'm hoping it were me. Go ahead and dance, little girl. Tell me why did we part? Dance, dance on, little girl. Dance out of my heart. Oh, look at you, there you go, silly girl. Yes, I know that you're wrong, wrong, wrong. Friday 4, makagi po ang alas 10, pambungad ng bilang si Paul Angcano. Dance on, little girl. Kasabang ko, pigdadaw ko ang report ni Danny. May bago palang kasugan mo niyan ang city. Nagarong nakikisabayan sa lamang kita duman sa Manila ang mga restrictions para makalikay da sa kung sakaling mag-abot sa Naga ang Delta variant. Tayo ni di pa man nakag-abot sa mga probinsya. Naglilikay na kaya medyo restriktuhan na naman pala ngunya sa Naga. Magpuon ngunya na aldaw. Kailang kung pagpaparaulayan tayo, baka di na kita makaruluto ng panira ngunya sa kaaditan. Naghiling ako sa news center, sa muyang newsroom, ni mga bagong bareta. Nya kung panapado ko ng ibang bareta dyan, medyo makagian-gian man lamang sa payo. Anahiling ko, uya, pampagian sa payo. Di kita magpara nervyos kan mga COVID na iniyo. Palas hopes COVID-19 cases slow down in September. Mariray na bareta ni garo pang-neutralize naman sa mga makakuman ng bareta sa COVID. Ang Palasyo Malacanang po na naglalaom na ining problema ta sa COVID-19. Siyempre kaibanan na ang Delta variant, iba pang variant. Medyo maluya, ma-slow down sa bulan ng September sa otro bulan.
Ano ang rason kan Palasyo Malacanang? Iyan pupunan ang magluya sa Metro Manila, masunod sa mga probinsya. Dahil sa sendang kwintada, malilimit po ang pagkanap ng COVID-19. Ninuhuli man sa ipapautob na 2-week enhanced community quarantine sa Metro Manila. Siyempre, dahil maluwas yung mga tao, dahil malakop ang mga virus, kaya nga malaylo. Malaylo daan by 25,000 na kaso. Maray-ray na bareta, ano? Kung kita nakaka-receive ng mga makakuba na bareta, di masalkal di sa kusina, mahanap mo kita ng maray-ray na bareta. Na pag September po da, malaylo naman da ang COVID. Ninhuli man ta afuera kayan, ang DOH sasabayan pa ng dagdag na contact tracing, case detection, in isolation, testing. Yan, and testing. Okay, mariray na barita na by September na malaylo naman ang COVID-19 sa Pilipinas. Tell me when will you be mine? Tell me quando we can share a love divine. Please don't let me wait again. When will you say yes to me? Tell me quando you mean happiness for me. Oh my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way. I can't wait a moment more. Tell me quando say it's me that you adore. And then darling, tell me where. Dimmi quando giurerai. Dimmi quando il giorno allora in cui forse tu mi bacerai. Every moment today, every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can't wait a moment more. Tell me quando say it's me that you adore. And then darling, tell me where. Yes, my darling, tell me where. Iba man ang version iba man ang version kaning Quando. Ara mo ang nagkanta kayan iyo si Al Martino. Ang very popular bagang version kanta ni Engelbert Humperdinck yan When. Quando. Alagad pinag-record man kaning garo masuburang paniyo ki Engelbert ay si Al Martino. Ang istorya kaning parakantang ini siya garo an ninuno niya mga Italyan pero dumana siya nagdakula sa Amerika. Kang siya maging singer, soltero pa siya, kinaputan siya ni sarong manager na Amerikano ay duman ipinailing ang pagkabalasubas da mga bakan ibang mga Amerikanong manager ni mga artist. Dumang ko ngayon na-discovery sa Amerika yung pagkabalasubas ngayon. Takan siya da kaputan ng manager. Pero pinapirma siya sa kontrata na siya ang manager. Ay nagpaparakanta na ko. Sige nga kanta ko sa restaurant, sa mga club. Mangya ko nakukuha ang kwarta. Ano yung sige bagay ang kanta ko? Ano yung pambayad sa ko? Ay deng kadakol pang niya kitang utang sa pag-promote niya sa imo. Kadakol pang niya ang gastusan. Kaya ang gabos mo niya income, kaput ko na muna nga ya. Ay, di nga, puyat nga ko kakakanta, nagre-record ng kanta, ay nga ang kwarta ko. Nagpapararkila lang niya ko ng apartment. Ay, kan mali na siya, di kaya magalit, kakasuhan ta ka nga. Ay, arog na kaya, mga Amerikano mahilig sa kaso. Kaya itong garo, di niya suno ang padalagan duma sa Amerika kaning mga manager da ni mga singer.
Luminarga ni si Al Martino pasiring sa England, duman nga kumakanta. Duman na siya nagpun magsikat. Kang medyo sikat na siya, nagbalik na siya duman sa Amerika. Ay din na nakakapailing sa iya si manager ta. Siya bistado naman, sikat na. Kaya niya nang kasuhan. Duman na nagparayaman ining si Al Martino. Nagibaga na yung aktor duman sa The Godfather na nagkanta siya. Pero alin naman yung nagtalikod sa kinaban. Kanikit lang na istorya sa mga parakanta. At asikasun taman daw ning kuya na nagtik sa tuyang masiramon ang panira. Digdi po sa umbaw sa bula ay makusugo na sa indong signal. Dapat po pirmi mong kinukumustan mga taga-umbaw. Igwa po digdi ng mga paraani, mga para pangkinin sira. Ang panira mingo niyan inunon na tilapyang uma. Yan. May ang kadaklambag kaya sa tilapia sa Lake Lake Buhi, Lake Bato. Pero ikaw man tilapyang sa umalang. Ay masiram pati ni ang sa uma. Kuminsan igwa ni mga tilapyang namit bagang labuy Pero yan mga tilapia sa uma, yan mga sa maywas na umahan. Masiram, mainday parong ning labuy. Kaya digdi po sa umbaw bula inunon na tilapyang uma, inunon sa suka na igwaning giniris na lumbud na talong. Grito mo pang family baryon, lalo si Imelda, saka na mister niyang si Jerry. Diyan sa umbaw bula, Camarines Sur na nagantabay sa tuya. Quiet nights and quiet stars, quiet chords from my guitar, whoa, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, climbing hills where lovers go to watch the world below. Together we will live eternally in this mood of revelry, away from all the earthly cares around us. My world was dull each minute until I found you in it, and all at once the happiness I knew became these quiet nights of loving you. La 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 la. My world was dull each minute until I found you in it, and all at once the happiness I knew became these quiet nights of loving you. La 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 la. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then
straight to her arms, I'd go sailing. It's far beyond the star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet, I know we'll meet beyond the shore. We'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing, so long sailing, bye-bye sailing. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai. Ai, 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 ai. Ti voglio tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà, e mai più freddo sentirai. Ma tu fuggirai e nella notte ti perderai, e sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ai, ai, ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai. Ma tu fuggirai e nella notte ti perderai, e sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai. Ai, 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 ai.
At sa tuyang oras ngunyan na siyam na minuto santes mag alas 11 ato dyan sa karambot ng Cabral Bicolandia Supermart at DMSQ Oriental na Master Square sirman ato dyan kang CBS Quick Save, CBS Express, CBS Convenience Store, Cibro sirman kang Stabilo Lending Corporation. Sabi ni Ching sa kani mister niya banay-banay diyan sa Carolina nung ninong kaya ko kani sa kasal nung maugmang pagantabay sa maduros na aga digdi sa uma pero pirmi na lang kamo Ching nasa uma siguro may harong na kamo diyan sa uma pirmi na lang basta mag-text sa kuya nasa uma siguro nagharong na sila diyan sa uma pag nasa uma ka man talaga ang ma-experience mo ang presko ning buhay. Maugmang pagantabay sa maduros na aga digdi sa uma habang naghihigop nin ginaagang luya na may kalunggay pampakusog sa buhay garo ka man lang nagigop kaning rice coffee at ang mga ginaaga na laya na may kalunggay makusog sa buhay para yung mga rice coffee na panumaning mga herbal oral daw kontra COVID tama yan yung mga ginaraga na yan labanan tayong COVID na yan. Kahit vaccinated na, kinakaipon pa magparagaraga ng laya na may kalunggay. Pasiguro di magtiwala na porke vaccinated na maana. Tigwa pang mga nabakuna na tinatamaan, although dakula man siya sa may labang ka sa COVID, pero maski ka pa bakunado, maglikay manggiraray Taduman nga ni sa Amerika, di ka dakla na bakunado. Ay namamatikan Amerika, nagkakanap ang Delta variant. Nag-uurulay silang ibalik ang pagsulot ng face mask. Ay ang mga Amerikano, kuyan, matatagas ang payo. Kadakul dumaning, di manggarog gabo. Siyempre, ang Amerikano kaya, pag nakaka-question sinda tungkol sa legal, ma-question. Mga makinaso, itong mailig magkaso. Kaya kang i-announce na kan White House nagaro ibabalik ming ang pagsulot ng face mask. Nagpupuna magre-revoke ang mga Amerikano. Kaya nga, palaban, marali na. Matatagis ang payo. Bagwaro ka mga Pilipino, mga law-abiding citizens. Kita baga pag sinabing magpuruli alas 9, puruli. Pag sinabing magsurulot ng araw face mask, kung ano-ano, ay kita mga Pilipino masinunod-sunod sa lay. May ka mga rally na yan na pag nagkukontra marali. Duman nagrarally. Liban sa rally, maharabon. Namamarasaan ng mga tindahan. Kaya, maski bakunado, maglikay manggiraray. Pagkakangkukatong ko, yan ay nagkakanakuning dunat na mamis. Naggagatulan sa tuwing halanuan. Ano man din? Pag mamis, magatul sa lanuan, sabi kan magparainom lang danin na tubig. Basta kung magkakaning mamis, mapunang magatulan sa tuwing halanuan. Sa mga iba pang nag-text sa tuya, good morning, birth request mount kang wildflower from Mr. Espeso. Yan. Sir man, sa iba pang nag-text, pabati man, digdig sa Kubumi, Manoy Nado, Kikoy Obet, Budo, Buri from Sandro of Kabusaw. Nasa kubod ang unyan. Pag-aro ka ning medyo malipot-lipot na panahon. Garo na irinot na kaya ang mga tao, de magluwas, may vitamin ang sun, may vitamin ang duros, magdibusyon kaya kidibino rostro, sabi man niya ni Ason. Ini, liban sa science, kita nagbubulong kita, science yan, ay haluan manggirarin ng pagdibusyon sa kagurangnan. Tanganing matabangan kita. Maray na aga po, Papa Bert, ang pinagluto mi adubong liog kang manok. Shout out po. Kami sa Norte, Vilo Emi, Samaranika, nagdadalan po kami sa Imo. Nagantabi man sa Magsaysay para asal daaning barbecue. Sirma sa Mayon Avenue, si Tony nagluluto daaning pritos na sira. Diyan sa Paraiso, nagdadangog tripon sa tindahan ni Sonia. Yan, makusugon ang radyo. Pinag-aabangan si Papa Bert sa alkalde sa kusina. Please greet us naman sa Iriga San Juan, Bermeo family. Makusog digdi sa Uwas Albay, Papa Bert, ang poblasyon Uwas Hardware. Bagong Bayan Kiburak, si Norma, si Basti. At sa Kalabanga sa Santa Isabel,
Suarez family nagantabay sa tuya. So I sing you to sleep after the loving with a song I just wrote yesterday. And I hope you can hear what the words and the music have to say. It's so hard to explain everything that I'm feeling face to face. I just seem to go dry. But I love you so much that the sound of your voice can get me high. Thanks for taking me on a one-way trip to the sun. And thanks for turning me into a someone. So I sing you to sleep after the loving. I brush back the hair from your eyes, and the love on your face is so real that it makes me wanna cry. And I know that my song isn't saying anything new. Oh, but after the love, I'm still in love with you. So I sing you to sleep after the loving. I brush back the hair from your eyes, and the love on your face is so real that it makes me wanna cry. And I know that my song isn't saying anything new. Oh, but after the loving, I'm still in love with you. Yes, after the loving, I'm still in love with you. After the loving, I'm still in love with you. In the southern part of Texas, near the town of San Antone, stands a fortress all in ruins that the weeds have overgrown. You may look in vain for crosses and you'll never see a one, but sometimes between the setting and the rising of the sun, you can hear a ghostly bugle as the men go marching by. You can hear them as they answer to the roll call in the sky. Colonel Travis, Davy Crockett, and 180 more. Captain Dickinson, Jim Bowie, president accounted for. Back in 1836, Houston said to Travis, get some volunteers and go fortify the Alamo. Well, the men came from Texas and from old Tennessee, and with them came young Smitty, just to fight for the right to be free.
Indian scouts with squirrel guns, men with muzzle loaders, stood together heel and toe to defend the Alamo. You may never see your loved ones, Travis told them that day. Those who want to can leave now, those who fight to the death, let them stay. 185 brave men holding back 5,000. 5 days, 6 days, 8 days, 10. Travis held and held again. Then he sent for replacements for his wounded and his lame. But the troops that were coming never came, never came, never came. Twice he charged and who recall on the fatal third time. Santa Anna breaks the wall and he killed them one by all. Now the bugles are silent and the rust are neat sword, and the small band of soldiers lie asleep in the arms of the Lord. In the southern part of Texas, near the town of San Antonio, stands a fortress all in ruins that the weeds have overgrown. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Ngunya na panahonin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan. Aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Red Elgon Tire Trading. Red Elgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga. Kaya tara na, subukan na ang Red Elgon Tire Trading. Red Elgon Tire Trading. Red Elgon Tire Trading. Sa serbisyo at presyong panalo ka. Riddle Gun Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Alam nyo ba na ang washing machine ay naimbento upang tulungan ng mga pirata na putol ang mga kamay at hindi makapaglaba? Fact. Sharp's full automatic washing machine cuts laundry time in half. Removes the smallest particles with its double-action dual filter. Built to last longer with its durable, rust-proof, non-metallic body. Sharp full automatic washing machine. Fact. Sharp, the original. Sabay sa pagbabago kan panahon. Kakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asing impormasyon. Totoong balansyado. Mga komentaryong susog sa tamang rason. Katugan na swak sa kada henerasyon. Kompletos Ricardos. Mayo ka ng hahanapon. Broadcasting live from PBN Center. Ini ang OKFM. Naga. Member KBP. Ang oras sa 6 makagyang alas 11. Bert the
Marcos Martires sa Alkalde sa Kusina. Well, Joanna, she runs a country. She runs in Durban and the Transvaal. She makes a few of her people happy. Oh, she don't care about the rest at all. She's got a system they call apartheid. It keeps a brother in a subjection. But maybe pressure will make Joanna see how everybody could live as one. Oh, give me hope, Joanna. Hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come. And give me hope, Joanna. Hope, Joanna, hope before the morning come. I hear she makes all the golden money to buy new weapons, any shape of guns. While every mother in a black Soweto fears the killing of another son, sneaking across all the neighbors' borders, now and again having little fun. She doesn't care if the fun and games she play is dangerous to everyone. Oh, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, hope before the morning come. She got supporters in higher places who turn their heads to the city sun. Joanna give them the fancy money, oh, to tempt anyone who come. She even knows how to swing opinion in every magazine and the journals. For every bad move that this Joanna make, they got a good explanation. Oh, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, hope before the morning come. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, hope before the morning come. Even the preacher who works for Jesus, the archbishop who's a peaceful man, together say that the freedom fighters will overcome the very strong. I wanna know if you're blind, Joanna, if you wanna hear the sound of drum. Can't you see that the tide is turning? Oh, don't make me wait till the morning come. Oh, to give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, hope before the morning come. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, hope before the morning come. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come. Give me hope, Joanna. Yan si Eddie Grant sa sayang Give Me Hope, Joanna. May pamangkin akong Joanna, maestra sa Era High College o Era High School College duman sa New Era. Kanya sa iglesia na duman sa Quezon City. Si Joanna Sales. Kumusta na lang kipapa niya, ki June, sa kakimama niya, ki Melda, na matibay magtanom ning patula. Diyan sa Karumatig, Carolina. Luy na kami din nakakapasyar dyan. Malipot pati ang panahon niyan. May swimming pool dyan, pero malipot yan. Si Alex, nagantabay sa tuya, sabi ni Alex, taga San Vicente, Calabanga, ang lula niya si Lola Pila, parang tabay kong maray.
avid fan mo nga si Lula Pila, taga San Vicente, Calabanga. O, kumusta mo lang ko sa iya. Saka sabi niya, ay kung natatandaan mo nga Papa Bert, haloy nang yung panahon, nag-MC ka nga digdi sa San Vicente, Calabanga. Pag sabi niya nag-MC, sinimbag ko tulo siya. Aram mo niya ako kung ay taon 80s pa ito or early 90s. Nagpitik tulo sa memorya ko. Aram mo niya ako ang partner ko pag MC dyan, si Miss Ordas. Sarong faculty member kan Naga College Foundation. Nabisto ko siya duman sa Banging ito. Ay nag-MC kami sa amateur dyan sa San Vicente, Calabanga. Natandaan ko ang apelyido niya, Miss Ordas. Singa niya ako nagtatrabaho, teacher niya ako sa Naga College Foundation. Kaya ito pa yan siguro mga 80s or magna 90s na. Dahil ko na natandaan, sinag-imbitar sa kuya kung paano ako nag-MC sa San Vicente, Calabanga. Kaya kumusta na lang kamo dyan sa San Vicente, Calabanga. Sabi man ni Arlene ni Arles, Papa Bert, maray na aga sa imo. Patugtugaman tabi, sabi ni Kuya Lito and ang kisas-kisas. Nagdadangog kami digdi sa San Francisco Village. Pakula bang nagtatrabaho po sa Pastor Edwin and Isko. Salamat po si Ars Bilan. Oral daw nag-aantabay. Sa Matik sa Tuya, 0919-431-5528. 0919-431-5528. Papa Bert, digdi po kami sa poblasyon na Sipukot. May mga tindahan po digdi nagapot. No rin po na maabot itong sinasabi mo, Papa Bert, na rice plus herbal capsule. Ay pinag-verify may nasa process pa pala na kaya they pa on the market an capsule kang rice coffee. Kaya i-announce mo na lang yan para mientras magpartirimpla na muna ka muning rice coffee na mainit ang tubig. Ano? Tayang kaya pag nagiinom ka muning rice coffee, ngunya na may mga baravirus na yan, labanan tayan sa pagining pagpapakusog ni lawas. Dahil na kita magparaasa sa tabang kang gobyerno na pag kita na COVID, siyempre ma-hospital, ay pakusugunta na ang lawas ta. Pakusugunta ta pag makusug man bang ang lawas ni na sarong tao, garo masakit man duktanin helang. Kaya ang pinaka-basic, sabi kan World Health Organization, makusugon ang sa imong immune system. Ay bala ka na kung anong mga masisiram na pagkakandyan, mga gulay, sira, mga prutas and rice coffee. Ang aning madagdagan ng kusog. Ilinga si barkada kong John Del Carmen man ang ganun, no? Dukar. Si John Del Carmen nagingirit-ngirit kan makaulay ko kasubagot na nagkuha ako ning kuya sa inda ning ukoy pagkatapos balatong. Ano niya ko, John? Nagpaparangirit-ngirit. Natulukan nang niya kuning kuyan nga ning AstraZeneca first dose. O niya ko ang second dose no arin September nga ya. Nagpaparangirit-ngirit. Ang pagmati pala niya kang natutulukan, nagkakaiguan ning confidence. Na di ka natakot na, alimbawa, sinipong ka. Ay takong di ka man ang bakunado. Pag sinipong ka, ay Diyos ko, baka sa aga, malala na ni. Samantalang kung ikabakunado, ay garo may panlaban ka sa isip mo na, ay bakunado ako. Dahil na inimalala, sagod na lang ni Satsing. Good morning na lang kay Juna Del Carmen dyan sa Duklar sa E3. Ay pati na dyan sa mga Medrano, kumusta lang kamo dyan. Siriman, sa iba pang mga nag-text sa tuya, panira, gulay na bayawas, digi po sa panikwason. Ara mo, Papa Bert, kung gusto mong mamatian ang lipot duman sa Amerika, magdigdi ka sa panikwason, naglispot na ngunya na aga. Ay, maski digdi baga sa sentro, medyo malipot man talaga. Kaya nagugulay kami ng bayawas na ginutaan, hinog na bayawas. Annalyn and Nestor Cruz, please greet naman tataba ning batag na saba na i-deliver sa supermarket sa aga, Mateo and Bernie. Yan mga kuya, ano. Oy, pag nagpapabakal ka mo ning saba, itong medyo di pa man hinog na maray, tadi ang babarakalon, dapat itong medyo nag-uubal pa sana, iyan magay na saba yan. Bako itong hinugo ng maray ta, pag pigpritos mo yan, makilanang marayan. Yan bagang partindan ning baduya na piglutuan ka ning hinugo na maray, huna mo nagsusup-sup ka ning lana,
an masira mong sabaduya itong medyo ubal pa na day nagsasagom. Ana lana. Kaya kumusta na lang po sa nagluluto ng ginutaan na bayawas dyan sa Panikwason, siyudad ni Naga. lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
she's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. Oh, when them cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me into the cradle in them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me into the cradle in them old cotton fields back home. Oh, when them cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. In them old cotton fields back home. In them old cotton fields back home. It was the 3rd of June, on that summer's day, when I became a man at the hands of a girl almost twice my age. And she came to me just like the morning sun. And it wasn't so much her words as such as the way they were sung. It was the way they were sung. Desiree, oh Desiree, there I was found by the sweet passion sound of your loving song. Time was right
night. Well, I tossed and I turned while the thought of her burned up and down my mind. For she was there and gone without one regret. But she continues on like the words of a song I could not forget. I could not forget. Desiree, oh Desiree, there I was found by the sweet flashing sound of your loving song. The time was right, the night was long. Remember Desiree, oh Desiree, and though somehow I knew I could only have you till the morning light. The night was long, the time was right. Do you remember Desiree, oh Desiree? Do you remember Desiree? 29 minutos, makagyang alas 11, yung kita sa alkalde sa kusina Desiree Haliang Kiniel na Diamond. Ang mga nag-text sa tuya, nagsasabi, good morning Sir Bert, si Francis po ini, nagdadang po ka na programa mo kang digdi sa Grandview Heights sa subdivision sa Pakul. Kumusta na lang dyan si Minchi, saka si mister niya, pamilya Arostia. Si Menchi, si apelyido ni mister niya, nalingaw ako ay. Si Menchi, nag-retire na empleyada kang BIR. Kumusta lang ka mo dyan sa Grandview. Pati na dumasamay ko yan, sa may eskwelaning, Diaz garo ito. Si Kabistuta dyan na may tanuman ng mahiwaso na mais, lingaw ko si pangaran na, ni Padi. Pagkatapos, bago naman duman, yaon dyan ang poultry sa piggery kang batchmate kong si Victor Brasal. Kumusta lang dyan Victor, ang batchmate ko sa batch 74, Kamhay. Ay gusto dyan ng piggery sa poultry. Dahil nga ni tinamaan kang ASF, ang mga orig kong yadigdi, makukusog, sige pati ang ngiririt. Sirma si Jerry Maniquez, nag-antabay. Ay may tao pala sa kuyang... sabi ni Jerry, by the way, pinainike si Jerry Maniquez, mekaniko ini, gusto kong ipa-repair ang fuel gauge. Tan sa kuya pong auto, day tultul ang gauge sa gasolina, day mo aramang kung may laog pa umayo. Sabi ko kung mahanap ka niya, kunin ko yan ng fuel gauge. Diyan ka sa Sibros. Tayaon dyan ang mga dekalidad na spare parts ng auto. Kaya kung nagantabi ko mo dyan sa Sibros, ay diyan ko papabakalon ining mekaniko ming si Jerry Maniquez. Pag nagdiyan ka, Jerry, sa Sibros, magpabisto ka na. Yan ang tigbabakalon ko, Kibert de los Martires yan. Tagusto ko ang mga piyesa ka na auto ko, hani diyan sa Sibros, yaon diyan ang mga dekalidad. Itong maray na klaseng spare parts ng auto sa Sibros. Siriman, sa kuyang pananagantabi sa tuya sa Pips Banana. Ang Pips Banana na nagtitinda ng mga lutong batag, yaw sa City Heights Subdivision, yaw dyan si Cha Ibs, Cha Ibs, Cho Ipe, o si Marisol, si Agum niyo ni Kuya, ning amigo kong yaw dyan sa garden, si Girly, sirma si Pipoy, Pips Banana, kumusta na lang kamo dyan. Siriman, maray na aga pa Bert, greet mo man ang agum ko, si Edwin Alvarez, nagdadang sa imo digdi sa Shara Store. Maray na luntok, nagbuno po kami ng kanding digdi po sa Castillo. Pabati po ki Obit, ki Manoy Johnny, haliang ki Buri M. Diyan naman pala sa kuyan, sa Bagakay, sabi ni Kagawad Ugok Piñaredondo, pagkakusog-kusog niya papaberkan habagat, maaluno niya digdi sa San Miguel. Kaya din nagraralawod, mayang sira. Kaya nga kami nagtsatsaga nga kami sa sa Bulinaw, yan ang paniraan nindang ngunyan, ay may nakakalaod ngunyan, tamakusugo ng alon dahil sa habagat.
Maray na aga, Papa Bert, pakikumusta man daw si agum ko sa hubo na si Michelle Latumbo. Asin ang tulo kong akin na sinda Steve, Yesya, Temtem, ang luto po ninda sinanlag na hipon na darakula sa kasinabawan na hipon halipo sa Calabanga, Camarines Sur. My friend, if you could only see me, I'm lost amid the music and the wine. I only know I love you, although the memory of you is all I've left to warm this heart of mine. My tender friend, I cry for all I owe you. My tears will never wash away the debt. Too late to say forgive, and every day I live will fill my cup with bittersweet regret. The dawn will soon be here, the sun will kiss the sky, but will the pain have ended then? I can't believe it, I never will believe it. Your lips and mine will never meet again. My friend, my sweet forsaken love, forgive me. I never knew how bitter life would be. And if you could have known how sad I'd be alone, you'd reach across the stars and cry for me. Have known how sad I'd be alone, you'd reach across the stars and cry for me. Maputang kumano pagantabay dyan sa barbershop ni Jonaville Sirmani Wilson Katanggi sa Berlin. Inapo na Boss Theo Barbers Lounge, Berlin Street, tapat ng Bismonte Optical. Ay kumusta na lang sa mga barbero nindo dyan? Yan. Kumusta na lang dyan? Sirman, sa iba pang mga nag-text, isay po ang manager kan DZOK ngunyan, sabi ni Jerome, ay dahil may papigsabi ang pangaran kan sa muyang, may general manager kaming ako yan, kaya lang, dahil milang pigya sasabi sa iri. Tabo niyang magpabisto, tabako man siyang announcer, talagang ako yan siya inapod na manager lang, bakong announcer. Takanag lang baga sa nagiging manager o general manager ng radyo, announcer o kaya nasa technical. Kaya lang siya pure na negosyante na they may pinagpapublicize ang sa iyang pangaran, kundi nag-manager lang ang sa muyang GM na mabuot, general manager na pigsasabi mo na lang pag yaon na digdi sa opisina ang may transaksyon. Ang nag-asikaso sa mga transaksyon iyo ang admin officer me na si Sheila. Ayan, pag may tuyo ka mo, hanapon nindo si Sheila. Pagkatapos na-contact na lang siya sa samuyang general manager. May gusto akong ipa-introduce sa indong sonata na siguro di ko aram kung piran na tatao kaniyo. Ang kantang ini nagsikat kay to mga 60s. Kinanta ini ning Aki
Pero first time na nakigwaning matibay na parakantang aking German, Aleman. Kay itong taon na 60s. Hinanap ko ning tugtog, tamayo ako mako ang kanta para sa mga bagong ma-organize na Naga City Little People Association. Nang presidente nga ni, garo kabas ko pa sa high school, si Greg na Balahibo. Magturugang niya na Balahibong apelyido ng mga saralit na tao na mungan, na ay mga bright, matitibay dyan sa high school. In fact, ining presidente ng Little People of Naga City, officer yan kang apo na nagtatravel yan, magpapamindanao yan. Sanay yan sa mga meeting. Si Gregorio Balahibo, kumusta ka na lang dyan sa Piña Francia, ay nagkaigo sila ng organization. Ay naugmamang ko dahil yung baga maray man na maging normal man na makaibanan, bako itong pigpapatuya-tuya ka niba, tagadak lang kayo mga intelihente. Ito nga ning PIO nindang babae, pigdadawang ko ang paliwanag, intelihente ay. Sa Amerika, iba kayo mga artista? In fact, duma sa Amerika, igong pinailing duma na Little People na mag-agum, di ka matubol itong sadit na lalaki, driver ning dakulang na truck. Nagda-drive ng dakulang truck. Ngunyan sabi ko, mahanap ako ning tugtog, makumako ning kantang Little People. Araman ako, Little Children, yan. Pero magayonon ang lyrics kani, Little Children, Little Sorrow. Yung mananggad baga, pagsalit kang aki, ang kamunduan mo kadikit. Ang aki, puro sa nakaugmahan. Ang nagkanta si Henji. Sarong sikato na marin na alima na aki, kantaon na 60s. Ipanawag ta sa indo ang Little Children, Little Sorrow. Little children, little sorrows, joy in house, the only guest. Little children, little sorrows, put this joy forever last.
your shelf. You can go around all by yourself. You can tell the others that we're through. But darling, I know one thing you can't do. You can never stop me loving you. You can never stop the way that my heart's beating too. You can never stop me loving you. That's one thing you never do. You can look away when I pass by. You can do your best to make me cry. You can break my heart and leave me blue. But darling, I know one thing you can't do. You can never stop me loving you. You can never stop the way that my heart's beating too. You can never stop me loving you. That's one thing you never do. You can hang the phone up when I call. You can say you don't love me at all. You can say it's over and we're through. But darling, I know one thing you can't do. Sa tuyamang pinapabutan ng maugmang pagantabay dyan sa San Miguel Fish Store sa San Felipe Satellite Market. You can never stop me loving. Siriman dyan pala sa UNC, maging sa Kuyan, gabos na eskwela na, no? UNC, Ateneo, Biscast, NCF, USI. Pirila nagbabarayad ni na tuition, maski pala na may pandemic saka online ang klase. Kadako nag-enroll mo niyan, kaya maugmang pagdahugon na nagpapadagos po sa tuwing mga estudyante sa pag-eskwela. Pirila nagbabarayad mo niyan ni na tuition, lalong-lalo niyan sa UNC. Ang labakan niya abot sa next building dahil nagbabarayad po ng tuition fees. Panganing taning mag-eskwela maski may pandemya. I'm praying for rain in California, so the grapes can grow and they can make more wine. And I'm sitting in a honky in Chicago with a broken heart and a woman on my mind. I match the man behind the bar or the jukebox, and the music takes me back to Tennessee. When they ask who's a fool in the corner crying, I say, a little old wine drinker me. I came here last week from down in Nashville, 'cause my baby left for Florida on a train. I thought I'd get a job and just forget her, but in Chicago a broken heart is still the same. I matched the man behind the bar for the jukebox, and the music takes me back to
Tennessee. When they ask who's a fool in a corner crying, I say, a little old wine drinker me. I say, a little old wine drinker me. I'm a little bit country, and I'm a little bit rock and roll. I'm a little bit of Memphis and Nashville, with a little bit of Motown in my soul. I don't know if it's good or bad, but I know I love it so. I'm a little bit country, and I'm a little bit rock and roll. He's a little bit gentle, he's a little bit running wild. She's a little bit of full-grown woman, she's a little bit of child. I don't know if I'm happy or sad, but my music makes me whole. I'm a little bit country, and I'm a little bit rock and roll. I like that peaceful, easy feeling of a laid-back country song. And when I sing my rock and roll, I can sing it all night long. I love my country with all my heart and soul. I go out on Saturday night for a little bit of rock and roll. I know I'm gonna feel alright no matter where I go, with a little bit of country and a little bit of rock and roll. I like that peaceful, easy feeling of a laid-back country song. And when I sing my rock and roll, I like to sing it all night long. I love my country with all my heart and soul. I go out on Saturday night for a little bit of rock and roll. I know I'm gonna feel alright no matter where I go, with a little bit of country and a little bit of rock and roll. We're a little bit country, we're a little bit rock and roll. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our future-ready facilities, progressive teaching methods, a nurturing culture for success, our learn-as-you-earn programs make it easier for working students to finish college. We ensure their bright careers. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres by Ayala's AC Education, nurturing better tomorrows for all. The University of Nueva Cáceres announces the enrollment in the college department and in the graduate school. It is extended until August 17, 2021. Enrollment in basic education elementary, junior, and senior high school is ongoing. Enroll now. dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung banapit po na aking balakang, halos hindi po ako kasama sa mga po, makatayo, pagka nakaupo. Siguro po, kulang-kulang po 1 year po, ang naranasan pong bananakit. Ay tagang pagtig po sa service agad po ng West Coast. 4 na po lang po, naranasan po agad po doon. Tagang gumagalit po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay mga kapagpatuloy po na ang risk ko po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rice Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling
Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grape seed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Kaya po, hindi po sa malinaw sa libanan. Kukuha po na nagtatapos.